Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi yabtali ibadahu liyutahhira qulubahum wa yudhakkiruhum bidha'fihim wa yu'idahum ila babih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hudurul kiram, hadisil yaum bi'unwan al-kawarisut tabi'iyyah bainal ibtila' wa tazkir. Na'ishu fi zaman tatadhkaru fiha ad-daladil wal faydanat wal barakin wal a'asil tahtadul ard wa tafidul bihar wa tattaribus sama fayas'alun nas limadha yahdusu hadha. Ahiya zawahiru tabi'iyyah faqat am annaha rasailu ilahiyah tahmilu fi tayyatiha ma'ani 'azimah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الآية. أيها الحضور الكرام، بيّن العلماء أن الابتلاء سنة إلهية وليس علم غضب دائما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله يختبر عباده بالمصائب ليظهر الصادق من الكاذب والصابر من الجازع. فالكريسة قد تكون امتحانا لرفع الدرجات وقد تكون تذكيرا للغافلين وقد تكون إنذارا للقصاه. Innahu da'wah lirruju' la da'wah lil ya'th. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, laula al-masa'ib lawaradna al-qiyamah mafalis, ay anna al-masa'ib qad takunu sababan fi taghfir adh-dhunub wa raf'il maqamah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-mushkilatul yawm أن الناس ينظرون إلى الكوارث نظرة مادية بحتة فيحللون الأسباب أرضية وينسون الحكمة الربانية. بل إن بعض الناس عند المصيبة يزداد بعدا عن الله ويقول لماذا أنا، ولا يقول ماذا يريد الله مني. Nakhafu minad dilzal wala nakhafu min daldalatil qulub bil ma'asi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu sarra'u syaraka fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Ayyuhal hudurul kiram, idza taddatil ard fasbut bil iman, idza tarabatis sama' faltaji ila rahman, idza khifta min al karithah fakhaf min taqsiri wal isyan. Al-karisatu laysat nihayat at-tariq bal bidayatur ruju'. Laysat ala mahalak bal fursatu islah. Laysa dhulmatan daimah
bal nuru ba'dahu kishaf. Inda syiddah yadharu sabir, wa indal bala ya'lamul mu'min, wa indal musibah yartafi'us sabirun. Wa fil khitam, innal kawarisut tabi'iyyah tudzakkiruna bidha'fina amama qudratillah wa tad'una ila tawadhu ala 'azamatihi wa tu'inuna ila tariq al-istiqamah. Falnaj'al min kulli ibtila'i irtiqa', min kulli musibah muraja'ah, wa min kulli karisah qaudatan sadiqatan ila Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.